Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ni naglam jong kahituri ko district kami ke senghi Paraguay di terkenal sekian pan agak beda buat ke jingyat pa nam ta kelasya atreng kita sedang nado lat misal hado kenapa hari office jong museum jong right merwat ingin naglam jong seng itu hi Paraguay ni kat paniwe sumpai pi pa bekerja ane ban ai musim lem ban ai bor syo khang ba kene kecing le jong serta dan dia lawan bo lane ban wanra yang ta tem khalai hakene ka dong kecing ni ke step kecing ni nak lem ke itu hi khat berwa repi bala sya kesini sedang ya program ini maka kuar kadar beje nanti dalam sao hado tepo office jong museum right merwat ini nak lem kesing Pernah sepi, berkenal sepi, pada saya lada. Long hakal kulur kon, semua pan island pejeng kerjaan sini. Nak kalian sepi, pakai macam dan sen balang lada buat berjalan berkat berni. Hakatnya kesini, semua bapin ni boy lang hakatnya po, nang menginjau berkat program jengin tak rasa, hantai po, first jong yang right merwat. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.